قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Palinda kita si keempat. Ini al-li'an. Al-li'an. Ini naman may masalah importante sa manamalan. Ina in li'an ininin. Ina be magla'anat ila'anat si antara lellarok dende. Magtuhuma tinuhuma. Magtokod painte sa amin tinokod. Tara ako madali. In li'an. Ina in sabab nin. Sabab li'anin magla'anat. Ina qadfu rajuli zawjatuhu. Iya bang tinuksa uwe lelahin andanen magzina. Iya kapandakanen. Sa si pasalan iyan, may palanggungan sa agama Islam, hangkan asa subay mian siguraw. Dumain hat-hat, aka-aka. Dumain hat-hat, painte, iyan sa asa siguraw, kayo pag asal ito ang pataalok si kamulahan ginahawaran no taabot sila akhirat. Qadfu rajuli zawjatahu atau zawjatuhu. Yani tinokod, tinuhuma, wa elallahin, o elanin sa amyan andanin magzina. Waliyadu billah. Iyan sabab nin. Ubus mula'in. Mula'inin. Mula'inin. Iyan lillah. Iyan pa yung tagna-tagna. Pag iyan manukorin. Subay kaniyaan nin, ine. Mukallaf. Baligh, duk aqil. Iyan, men mulainin, surut nin. Zawj, ubus subay mukallaf. Baligh, duk aqil. Ubus mula'ana. Iya ila'anatin izab, ini anda mukallafa, aqila, duk baligha, aqil duk balig. O sinabi, mula'anu bihi, iyan lapal, sin pagla'anatin to si ituan, subay yene matasabbut dalam Quranul Karim. Yene matasabbut dalam lapal syara. Dalam Quran kata dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. O subay magsuno-suno, subay pinadahelu yene mian lalahin. Subay pinadahelu lalahin. Natusi ito palangguan sa agama Islam, hangkan pa inda sa iyan, bang upama tinokod wa inandan na sa subay siguraw. Hasupaya iya gay kalubakan 80 lubak. Bang asa sigura uya si hinang painte, yan anda nalay, waliyadu billah, labayan nin sa mula'ana, magla'anat. Us gay iya painte talubak, bang iya ngala'anat. Napagibang iya gay ngala'anat, talubak iya, iya manokod painte na andanin sa amya. Us hukuman, sinlian, hukuman sin li'anin magbayuan. Niya wajib. Bang takite wa in elanelay andanen ngahinang ina maksiyat atau zinalay. Ubus bu si ara-ara may makabeteng iye, wajib si iye subay maglianin. Subay magla'anatin. Hasupaya, gay iye sa amyaan, gay kapamansub siya inakanakli hatinin, gay tapas iye. Pagbang iye gay ngalaanat asamasi si iye ro. Bang paintin asa siguraw te diye. Asa takitero kuyo matane, dumani inakaakahan ubos, bang ibarat painte, iyan mian sawero kluang nen
Paasak paglimlo ang painte sa wahin sayin painte ang tanong dumay na sa inakaakahan niya. Dumay na hat-hat painte ja ano sa subay sayin. Damikian si kadue mubah. Makajari ang alaan makajari niman hadya. Yan din de upa mag-abeteng. Gabenteng sinabab painte man ni anulay. Pe garo ni ano ne? Garo ni anapihan niya. Tinan gabi panggaan na si anulay. Pigi sa papainte nakanakle. Nagaano niya na mubah jaiz painte si ninen. Niya sa Muharram. Mangalaan natin. Bang kanian nun hadya magguni-guni ataw na magduwe-ruwe kayo pa sa amian. Inin haram si kao mangalaan natin. Adakala kao sa aming kapalikanin. Nahangkan to sito palanggungan sa agama Islam hulit manamalan parkalain. Duk iyan mian syara pa inte ininin. Pangipat sa antara maglawlaki bini sa antara anda at awanan lillah. Hangkan pa inte in pinaniya iyan in kahalan ini. So magwaanan ituen subay inin si me mahkamah asyariyah syara pangahukuman ini agama Islam mula-mulanin ini aman mi athar bakkasin li'an ininin bang upama bakas ni ngalaan at inlalahin gay na ye painte mian ilubakan pigi bang niya nokod kwado painte epang sinduelay ilubakan ibang ganiya ano ne mian banggay kompleto iyene sa amyaan insaksiin pigi subay ampat may palanggungan sa agama Islam bang niya pagkakulang na ang banilian usdanan iye mentalubak banggay pagwa ni na ina in solusyon ni na sin ngalaan at iye ni siya hatinan gay ni painti gay na iyen mian ilubakan bang ngalaan at duk ina pe intifaul waladi innafahu gay pag anak na inakanak bang iye sa mian ngano ni mga sa pinanggawe ni damikian amban may bakkas bang bakas pa maglaanat haram ni siya sampay ilaw kiyamat in bakasanda nila tahrimul muabbad gay makajari na balik ni sumian ga na niya balikan si iye kuya timan lura yayin bakkas nin hatinan inalaan sa pamban iye hadu mian al-kadhafin pangalubak awe lubakin damikyan intifaul walad innakanaklay dumanis iye ubos at tahrimul muabbad haram si iye sa kaumulanin gayni ano sa mian ubos ina man may siga hatinan ina naan sininin amban lapal kung ito sabutan sinin warid manunjuki si ilu ituen anabuhat manamalan bang aarunia katalaw ni si Allah subhanahu wa ta'ala duk ngeseb duk taeseb ni ilaw akhiratin bang upama in iya magduweru-eru atawa in iya lay kuesta guni-guni hadya atawa kue niya pagkakulang ni painte sa mian si mian details kinatauhan nilay subay iking hinang ni bisan pe tatokod ni sa mian mas labi pehap si iye iyane siksa pangurong iya daw sa dunya ilubak na hadya amban siksa elo akhirat ina man siganin aman sipatnin ay yuqima al-imamu az-zawj wa yaqul kul 4 marratin ushhidu billah sa buhat manamalan so pinatengge wa inqadihin o altaw pagkokanan lay in lillahin pa inne sabuto ninin ushhidu billahi inni lamina as-sadiqin kung si ayat pang tasabot si suratu An-Nur naksi ko si Allah subhanahu wa ta'ala benalin in ako to in akakon inin dapal dalam Quran ini gay ko tinalaw bang ikato yan akanon
fima ramaitu bihi, si panukod ko yelay, to'oyin, webennalnen ininen, taat nen alannen, atawanen tolo nene, in painte mian andanen, bang mi in tapagbalik-balik wa min ampat, pa idha syahid 4 marratin, pinahalirahu. Ini nasihatan, ini gak apa kini abalikan si iye, ini ta'uru ko pinain nulay, tinalaw ko sa Allah subhanahu wa ta'ala, in kabinsanaan si dunya hita katekteban do, in alaw akhiratin gak na niya hinapusan ni, bangwe, men gak niya, gak to si kaulay, makajari pikyo pabalik, hatin makajari kyo magtaradyo, aman ni nabisaranulay, nabang pa ini gai, bangay bakas ni pinaseban, sinesaan, yun kahalan ilaw akhirat, sa amian, ubus yun ay ilaw pa iti in dunya to, lampong rin kabinsanaan matuto, ubus ga halin pa iti asal ang bantenggenan ni, naan si ininen, ngalapal ni si kalime. Pahin na ini lapal si kalimehin. Wa inna la'natallahi alayya. Allahu Akbar. Duk bennal pa ini, in la'nat Allah subhanahu wa ta'ala si ako. Si ako, in kuntu minal kadhibin, bangkanian kun amban niya putingan, bangkanian kun ga bennal, yan inakaku si kaulay. Nahangkan tu situ asal suwi, siguro manamalan. Bangga bennal inakaku, yes si panokod, anda, amban pa ito rin sinalay. Waliyadu billah. Damikyan nin, dendahin pinaganti na hisab. Ala kulli hal, dendahin nin, gaye tahaddul kadhab. Gaye tahaddul kadhab. Hatinan gaye, ano be, menta luba. Sali du ye, gaye baya, naan si ininduk baya. Sabang gaye baya, subero, mian ineletan, hatin kinalabos, uro, sampay baya iye, ngalaanat, malis pa ente si, kung hinang pa ente elanilay. Atawanan mennal. Pagyan niya, duangan, si duangan iyan, mian puting. Niya dan buang banduangan iyan puting. Lu na kalala, atawanan dehin. Na usina in lapal inosa sindedehin usap sayin. Ushidu billahi anna zawji hadha laminal kadhibin. Magneksaksi ko bennal Allah subhanahu wa ta'ala tunggal. Bennal teed in allaku uinin pa in amban may dustaan. Si panokod ni ako, yan si zinainin. Ustaat na naalan ng tolo na ni. Min 4 binagbalik-balik inin. Pagpuas min 4 lay, wasiyatan ni sab imamin, atawanan qadihin syara'in, indandahin. Tinalaw ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. In kaaluman in dunya ininen. Kaaluman na sa saat do, masidu ka muli hapatat Allah subhanahu wa ta'ala. Elaw akhiratin, elaw kukkulay sa lama-lama, bangkaw dalam siksa alay, gaan na niya kalumwasno. Bangkaw dalam siksa alay, hulit manamalan, naan si ininen. Banggay iya paano? Banggay iya pa inta matinalawin, magtaradyo. Hatinan, pabalik iya. Gay na iya, nambahat si kalimelay. Nabanggay na nambahat si kalimelay, patenggan na naan si inhad. Hatinan, tinibag niya. Nasabang pa inta iya, miyan asal nenggen di na dua-dua pa. O asal ka ato, miyan tahin ang wane. Ine, puas amban panes sa duk pamaes sa buhay hakim o nakuralay. Di na aksinabot si iya si kalime. Wa inna gadaballahi alayya in kana zawji hadha min as-sadiqin. Duk bennal teed in astel duk mulka Allah subhanahu wa ta'ala hinsi ako. Bangkanian in elaku inin pa in amban me to inakanilay. Si panokod ne mian ako si hinang inabalem atau hinang sinalay. Iye pupos bila yan yufarrak. Gani pa ente pinagkasuwa pabalik. Haram ni si siye. Yene karuangan. Gana niya balikan si iye sa kaumulan masahin. Iye iyan inalenan mian al-li'an. Inalenan al-li'an.